I pozdrav sve ekipa za like i dobrodošli u ovaj novi video. Znači, bonus dobrodošli samo na Favbetu jer je 100% bonusa na prvi depozit, 30 € race rebetike, 200 besplatnih spinova, link prvi u opisu, prvi u komentarima za sve vas iz Hrvatske i stariji od 18 godina. A mi danas na moj najdraži slot, odnosno najdraži mi je obični Doghouse, ali Doghouse Multiholt je brutalno platio u streamu neki dan, tako da ajmo mu dati šansu i u videu i vidjeti šta kaže Doghouse Multiholt. Malo ćemo ga prvo začačkat. Na 1.4, prvi spin 2 bonusa, zamisli prvi spin odmah uletio bonus. Čačnut ćemo ga prvo malo na 1.4 spinove da vidimo može li uletiti bonus, ako ne, onda će da kupimo. Ali vidjet ćemo šta kaže moj dobri Bobby legenda. Na streamu je dalo setup da sam mislio da ide max win, ovdje je dalo bonus u prvih 50 €, BTV start 1100 €, bolesna spika. Rekao sam da idem na big balance na Favbetu, da neću cash out ako dođem do 2-2,5k, nego da idem jače, da idem barem po 5-6k €, možda i onda neki ogroman video ili neki ogroman bonus hunt, vidjet ćemo. Prvi spin dalo šapicu, drugi spin mrtav, treći spin mrtav, ovo je užasno loše. Spasile bi 2 šapice u 2 kuće. 2 kuće su pale, 2 šapice pale nisu. Da. I sad, kuća, šapa. Ne, GG. Dalo je brzi bonus, ali setup s kojim prolazi je nikakav. Plus 2 spina. Mislim da neće biti ništa od toga. Da. 10 eurić. A dobro, ovo je prvi bonus na brzom spinu za zagrijavanje, realno. Vidi ovo, ovdje je kućica. Da je ta kućica ostala gore i da smo imali jednu šapicu više i onda da prođem sa 4 kućice ovdje. Dobijem plus 3 spina, onda je još neke bilo, ali to je klasika, zadnji spin malo kao da te nabejta, kao evo ti. Da vidiš kaj je moglo biti, ali nije bilo. Tako da UGL. Napišite mi u komentare i na Instagram ili bilo gdje mi napišite da li bi htjeli vidjeti ako dođemo do velikog balansa da maznemo neki ono ogroman video tipa nekih 2k buy, 2-3k buy na nekom slotu ili neki veliki bonus hunt pa da napravim video od nekih ono pol sata, sat vremena koliko god da će trajati, baš ono dugački, ko neki lagani stream. Ali dobro, prvo treba doći do 5k €. Ja to pričam buras ko da je to tu. Ko da je to tu, a realno tu je jebote, ono, Bobby baci bonus, pogodi max win i to je to. Ne kužim. Bravo. Dobro da nisam kupovao. 2 brza. 2 brza, ova je u 2 bonusa u 80 €. Ne loše. Čak i 70, ne znam točno koliko mi je bio starting balance. Prvi spin kućica, to mi se sviđa. Drugi spin sad kućica i šapica. Aj, daj još kućicu, ne samo šapicu. Jer treba mi na prvom slotu barem 3 kuće. Ajoj. Mrtav spin je ovdje jako bolan. Sad ovdje kuća i šapa je. Daj šapice. Drugi reel smo riješili. Gle setupa. 4 kućice na prvom slotu, ali nema šapica. Da smo s ovim prošli dalje, imali barem 4 spina. I bila bi neka šema, ali opet 10 €. Fucking shit, mate. Fucking shit, mate. Bobby, nemoj srat govna. Ponovi to brzo, Bobby. Jer ova 2 bonusa koja je dao ko da nisu bila. Joj, ljudi, neki mi nos curi, pa nemam valjda opet bolestan, ne? A gle, iza bench spreman. Ali ovo je za biceps bilo. Ovo je bilo za lagani biceps. A Bobby bi sad mogao bacit 140.000 x za 140 kg na benchu. Ajde, legendo. Ovo je sad bilo koliko, 50 ili 70 spinova bez ičega. Sad je već Bobiška pojeo 140 €. Ko da sam ušao u video i kupio bonus.
E sad. Okej. Ajmo dobar start. A u pičku materinu, ajmo dobar start, jebate onda mrtav spin. Kućica i 2 šape. Stala kućica, iza kućice nije. To je bio dog. E ovakav spin mi treba svaki. Kućica šapa. Ajmo opet kućica šapa. A daj šapu jebote. Ajde još ovdje kućica i 2 šape. I GG. Jaj, dobro, ajde jedna šapica. Ajde šapica i ovdje kućica. Gle, 2 krova su ovdje dolje. A mislim sad nisam prošao na idući slot. Ali da, ružno jebote. I treći bonus užasan, ali baš užasan. I baca 2 šapice ovdje. Ovo jače nego bilo koji dobitak u bonusu. 2 šapice mi baca stari na ekrane svaki treći spin. Baš si legenda, Bobby. Bobby legendo. Pa jebote. Još ovih 50 i vjerojatno još jednih 50, pa ako ne da onda ide bye. Ali tako imam ošće da sam ušao sad u neki algoritam gdje neće dat bonus. Ne znam zaka, ali tak mi izgleda. Ne sviđa mi se ovo, joj, dobro, ajde 3 petice, 3 četvorke. A to je, mislio sam da je barem ovo jedno 50x. Bar jedno 60-ak, 70-ak eura, ovo bilo 20 eura, buras. Ovo bilo 20 eura. Sve linije četvorki. S 3 kućice. Ne znam. Škrto. Dosta škrto. Au, jesam vam rekao stari moj, točno ga nekako sjetim. 3 bonusa mrtva i onda 100 spinova bez bonusa. Au, kurac, stari moje. I sad već idem prema 300 eura minus. Zašto se to mora desiti jebote? Zakaj ne može 2 videa za redom biti dobra? Kak su cubesi bili lijepi jebote pas, kak je lijepo klačapalo s cubesima. I sad doksi moraju drkat kurac jebote, minus 400 eura sam već. Dobro, jedan buy. Mora platit buy barem 300x. Ok, prvi spin kućica. Drugi spin kućica plus šapica. Samo šapica. Please, kućica i šapica. Ajde. Daj, ne može mi proći na ovo samo sa jednom kućicom, to mi ništa ne znači. Aj, idi u kurac. To mi ne znači apsolutno ništa, ovakav setup. Može dati plus 1000 spinova ovdje, ništa mi ne znači. Sad ovaj slot postaje nebitan. Nije dobro. A jebote, nemoj, daj, pa neću skucat sad minus 500 eura na ovom kurcu, A daj, kaj je ovo, stari moj. Da, pa sad ti daj 7 na zadnjem spinu legendo. Ja ne mogu vjerovat, zadnji baj. Ne damo više od ovoga, daj nemoj me jebat 500 eura da ja moram izgubit opet u videu. Jeboti pas mater na 1.4 spinu i 2 baja. 5 bonusa jebote, ništa platit ne može. Bolestan prvi spin, sad mi daj 2 šape. Gle kućicu ovdje, gle ovu kućicu jebenu. Treba mi sad 2 šapice odmah ovaj spin i plus 3. Au, pičku materinu, ma nemoj me jeba da mi otvori. Prvi spin da mi da 2 kućice, stari nabejta me ko malog majmuna, Ko maloga majmuna me nabejta.
Kućica plus šapa. Jedina nada. Kućica je pala, šape nema. A daj, nemoj me jebat, stari moj. A kucnut ću ga još jedan puta. Kaj sad jebat? A kaj sad? Ha jo, majku ti ljubime. Zašto ovo? Zašto ovo, Bože? Zašto minus 600 eura u videu? Ajde, molim te, klać apaj, vrati me na Soma i aj bok. O moj Bože, ne ovo. Oh my god, praktički 2 mrtva. Au. Na, u skam algoritmu sam totalno. U totalnom skam algoritmu. Uvijek zadnji spin pade u kućice, na to smo se navikli već ovaj video. Kućite, ja sad ne mogu stat, a moram. Jer će mi uzet sve, a ne smijem si to dozvoliti. Ha jebote, jel može jedan otići u profit samo? Samo da jednog vidim profitabilnog i da se maknem i da ugasim. Džabe mi 15 šapica ako nema kućica. Daj, mogu si i ovu dati ovdje, barem da s 2 prođem. Da sam prošao s 2, dobijem plus 3 spina i dobio sam, da, ova kućica tu da je, puno bi značila, jako puno bi značila. Jer ovaj slot je praktički sad totalno nebitan, okej. Vratilo je tu kućicu, sad mi daj odmah 2 šape i 1 kućicu. Ovaj slot je nebitan, jebi ga. Dobro, bar je dalo Blue Dogs-e neke. Trebaju mi šapice, alo! Opet Blue Dogs-i. I kućica, ali mi trebaju šapice. Ovdje dolje mi treba kućica. Dobro, petica. Petica lanaca, da, ovdje kućica bi bila brutalna, 2 šapice fale. Sada 2 šapice plus 3 spina i nije loše. Setup je bolestan kad bi dobio 2 šape. Ili ovdje kuću. 1 šapica. 1 šapica u plus 3 spina. Molim te. Fucking shit. Dobro, Blue Dogs su, aja, bit će profit. Biće profit za kraj, jebote, ubio sam 600 eura na jebenom multiholdu. Moram ga još jedan put kupiti. Prvi put je sad pokazao malo potencijala. Možda bolje da sam ga zaspinao malo, ali dobro. Ajde još jedan put. Ovo je bolestan prvi spin. Šapa plus kuća. Kad bi sad opet dobio šapu plus kuću. Dobro, samo šapa. A sad bi rađe kuću nego šapicu. 2 šapice, to je puno šapica, ali nema kuća, burki. Plus 1, fuj. Ružan. Da, opet prvi slot odvratan. Dobro, 4. Nema kućice. Tu je stala jedna ispod druge, ali... Ova 2 reda bez kućica. A vidi ovo kako sad puni šape, a nema kuća. Ovdje 2 kućice i 1 šapa. Ajde. Ne, samo puni slotove, ne da kući. To je užas. Kak je to ružno uopće gledat, stari moje. Znači ova 2 su totalno nebitna. Gledaj ovo kako puni šape. Još je ovdje ostalo za 1 slot. Ali nebitno da otvori sve slotove sa 1 kućom je totalno nebitno. Da, a to će napraviti frajer. Otvorit će mi i 4. slot sa 1 kućom. Isuse Bože, vidi ovo kako upadaju kuće. Dobro. Treba mi ovdje kućica na zadnjem spinu i šapa. Kućice nema, šapice nema.
Au, kurac, stari moj, moram stat na ovome, to mi je praktički starting balance, ko da se cubesi nisu dogodili. Jebi ga, neće i neće. Ja želim, a ne da ljudi, link za registraciju, prvi opis, prvi komentarima, vidimo se u sljedećem klipu, čao, pusa, bok.